Apa nang ngelarakan andelukan desi daragadu? Mentuh waduluk roh lawan yang berau-berawi. Sangi yang jambul umali. Betari dulu. Ya. Asal pasang gede, cara lengis B, kena dingin kan medam boh, kena hang nah kayak gue sebelang pedang, tugas mau kebagian diamen gedong pamit lah, dia mau nih jejak hati mau pamit kita, tuh, mata anjing hitam 5 anjing ngoyong-ngoyong, kunci kontak gila kan sih, cang sing adoy, cang nengil, nengil. Maling gorok bawangnya sing ngaku lemong yen mone sebelang sana kalau cicing kaum ulun-ulun Gusti ayu leper bonde ngelah kebisaane matawang sih kene mana engal san cing sentimen san kena cina kena cina engal cing walas cang walas mudiang cang sentro dak kebun sentro cang saya ngadong udian ci pamit lah ajin nih dagang pengliahan panaknya sing bisa udah di aku amah sih kini bentut sih jang sing ngentut tekan deh dik sing ngentut jang ngentut le bawang 6 kilo mah wah berubuk banget bawang ale ngonyeng sang song jete angwang bulehin bawang mahal jiro ras kilo bisa mati ngadap nanti ini dia unduk sini aman gitu aman aduh sorot kenapa agak sing seluk kosong jete itu artinya tampak batis sini nyaman tambah batis yang mirip tampak si angetan dia aja anu saja gonyang anjing umini gonyang anjing jetang gonyang kalau sesumar orang tampaknya mau nyaman tampak cibak pasang sih itu ngangsan tuh. Mati dor. Ini lagu mati, aduh mati. Ini ilmu sih enak badan jai. Nyen ketakut-takutin, jangan ketakut-takutin. Jani mati bendan si mati. Dosa sumar ngaraos we nanti gitu. Jangan tang ngarin. Geng jeneng Pak Tawang nih madan le.
buah jako. Tidak ada buah jaka. Riki. Apa tuh buah jaka? Belulo. Celuluk, beluluk. Tapi ada celulo, nah apa hubungan yang ada celulo? Tidak boleh. Mesiat kau celuluk kau bakal cekuk si tia. Mulai dibentur labuh, dengkak kau, digusur. Ampun genten, jok si tiang nemles silang. Ampun genten Gusti Ayu bakal cekuk si tiang. Si tiang mutaken nge. Sampun Gusti Wang penampen nge. Gusti Ayu bisa ngeliat nge. Betak bayu cina metakon ya. Nge. Kemudian yang bener ini kadang rapi. Biasanya Gusti Ayu dia macam-macam jangan orang bisa ngeliat. Dan tiang mutaken Gusti Ayu bisa ngeliat nge. Bah, ini tagihan bungut, tagihan dendel nas nih. Orang sen gitu, kemudian rapi melajang ngeliat. Cai sing ngawang, anak sing bisa ngeliat, Sing bisa. Kemudian kan bisa. ngelekas baru bisa. Engkan, Sur. Dan ampun puas itu ya. Sur, Ya. main Sur. Mau Sur, Itu ya. sing sebenawang. Ini napi. Kene makelone subuh bener dadi rapi dini Sur. Taen sing bener anu Sur. Dan tahan anu-anu. Sing Cai mau anu-anu. weh! Gusti Ayu, sampunang sungsut. Amun iki sayang rabi duwe. Ida bagung gede, lenang kan penah kadi mas model-del. Kalung mas. Sumpal mas. Niki masih mas. Rauh kesekar mas. marah-parakan sing laudak, Pilung nih. Gusti Ayu tuh nggak ada serabi. Wis lendas kali Mas. Niki Mas. Ngatok main tak ngaji. Nek bebas. Cok tasnya. Jani kengken mencarane jani sir. Sampurna besus kuanten, mekenyam anak lambene. Sebab bayune makenya Mas. Iyan mekenyam lambene ical sebate. Oke, Kang. Nge do ngena. Do lekat. Be. Caro toke nyilapin legu. Becek kan sama kenyam. Aduh manis nih. Aduh. Liping sama kata. Bungut dipun caro liping sama katak pasangnya beling. Oh, rajan. Kenyam manis sekadi anggur kayangan. Kadong kecantok sisian kana Himalaya-layang. Tiangmu janji sayang sekayang-kayang. Bang. Jerona istri anggur yang hati yang puniki. Deng. Purun tiang ngerayu kaden jerone kari bajang. Tahu jerone si jana kemang. Blang. Diastun jana cekeke ngalahang bajang. Suluk ngangon kuranan, suluk ngalih utang, ngalih bajang tonin karwan orawan. Nyar cereng Sarajevo, gesek. Yang senya yang lagon siapa? Cecek jres. Asal sampun mekejres wusan. Yang senya lagu keterak-keteras yang senya. Ini kali kok jas Mau jelek. Siap. Di Ayu tenun ningin. Kita ngamah cumuh nek.
Iya ampun. Maksudnya apa tuh? Mapanganan di mulai ke. Gantung bate sedih UGD. Tadi saya ngerti yang saya ngerti. Yang nengak belagu tuh no. Aduh. Sina apa ngon? Amat yang Gusti Ayu tuh bebas mendadi rabi. Nggih. Mau bener dadi, mau tiang dadi, Aduh, mau gelah dadi. mau rabi. Pokoknya suka-sukanya saya. Suka-sukanya. Yang penting sedang-sedang saja. Kayaknya caranya sur, pokoknya kena bener kan gitu. Ide dua gong putra kar gendengan yang uli dini. Pirang ken ide lagu-lagu yang itu luang saja medal ide. Aduh sur, kan hayangnya kini. Begitu pelang pirang lagon yang merangsang. Bagong gede? Medal ide peluk yang lendori gitu. Peluk kan bagong gede. Kan peluk yang dolornya sereblak. Peluk kaplut. Tapi nabi Gusti Ayu. Wih, kan marah gelutnya yang lendori. Aduh, ijek mekejang bangun bulan-bulan yang ini. Bulan toro-toro. Woi, toro-toro. Tadi orang rahasia pribadi. Perusahaan nggak boleh digitukan. Nah, bisa cimater. Baca gigisan bon kahe. Kasih mau boin. Nah untunnya berak. Gigi berak. Ciben bang bagusan tuh temokin jalan. Ini potongan cai aduh. Bisa. Lagu sendu. Aduh, lagu sendu kan lagu sendu. Lagu disco. Disco. Pop. Pop. Jazz. Jazz. Celana dalam. Mau pop sih mau celana dalam. Lagu manis sendu biar merangsang. Apa tuh? Lagu manis sendu merangsang. Example. Example. Tempel. Tempel purut. Example contoh. Oh, contoh. Contohnya dengan contohnya. Siap-siap jadi tulinguang. Please. Please. You know Apa tuh? understand speak English. Apa tuh? Keplas-keplis gitu. Beli bagus minoka di sang ruano. Dah. Saya buang medal mengkap payu itu. Engken. Senjor wano. Anu. Apa tuh? Bali bagus minokadi sang rojuno ngit. Nyet keplas. Merinding ngebulu remaku. Ben ceres ben gitu. Wes, jam live tuh. Iya, pang pirang adik ren pekola mana ke Kira rabi mau di dang. tapian oyong ibu mo. Amat temah ibu rabi nih. Rago. Jagoan sanjay. Yang kene ben mau prasiste cang ke grieu nih. Gusti Ayu yang mau cano pangliang pakayone. Ada lah tanda ulang-ulang kayak gitu. Awak parakan awak tanah kayak gini macam-macam. Kene gobo cerunen-unen kayak gini. Itu jangka ibu, ulang-ulang. Siap-siap ke kamar gendeng. Aduh lah. Yang menghayal. Dipas gendeng aja sama kebelah tidak kelut. Ya nih cang lah sama kekini selit kebangan karbet tenas nih. Yang bangci karbet saya manting ngendot ya brut. Ngentut nyanan kuran ciatiban. Ayo siap. Siap. Berpacu dalam melodi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ceng. Kok wargosari. Apa artinya? Cicing nyongkoknya gotai. Marana sing tahan mando man cicing nyongkok orang ci. Ayo mulai. Mendap na Cina. Nggih. Yang kemelajah-melajah. Nggih. Yang pegat gendengan yang saut-sautin. Nggih. Ada bali mekes ya. Bayun titian. Cantat bali mada. Dur! Belos celananya, Dur!
pesung lek-lek maya bebuang eh. Nyonya ni gusur ipo. Bawanin. Lah yang Bawanin. Menya mah. Bawa ni malikan. Lah. Ratu dua. Ayo, makeledan lindungi. Jangan melayar gitu. Ampun medal meriko. Lah. Kan gelut naik, langsung gelut peluk kaplut. Nyonya ni bentur gor-gor. Lah. Ini mat tuan. Cing ayah dor. Dor. Negara jauh ditulakon ni pang kerasan di makadeng pang pirang mana. Pasti bija na mangkap benenan. Jarak jauh kon. Lah jadi. Nak nge. Bisa ci matur nak ci. Inggih titiang matur. Lagu apa gitu pang merangsang? Lagu apa pang merangsang? Cing ayah pang medal wagung gede. Pekaden Siok cara kaset lagu lahan arak subuh. Lah lagu arak besing cocok tuh. Apa tidak relevan gumi globalisasi. Hah? Jaben lagu India. Dangdut. Lagu India dangdut. Cinawa. Apa? Icang 6 tahun kuliah di India. Ih, man kuliah di India, Ci. Di India cang kuliah. Di jauh. Di India? Di India. Di jurusan Fakultas apa? Kalih tidak ngambil jurusan. Duang jurusan. Semangan ngambil komputer. Sanyo titiang hukum. Hah? Yen otak apa harus cerdas nyemak komputer? Icang nak cengkes sih ngerti. Itu duang jurusan Ci. Duang jurusan semangat nyemak komputer sanyo ne hukum. Semester kuda di komputer, dihukum semester kuda. Banyak sih ngerti. Saya ngerti. Sir, Hak hengken kena sini. tell me ciklat mikir. Tell me. Era yang kan berpikir marah. Semangan tiang komputer, sanya tiang mau hukum. Oh, semangat pun nyemak komputer. Artinya ngomalin komputer. Sakit gede. Lagu India yang dibawakan oleh bintang-bintang India. Bintang ini yang terkenal. Si Amitabh Bachchan, Sakti Kapoor, Kapur Barus. dan Kapur Gamping. Bagus. Sekarang Kapur Tulis. Bagus. Antara kampur kamping join dengan kapur barus, beliang lengis gas, pakai ubar bulenan. Tradisional. Digosok. Mata gosok, mata hilang. Lemah lebihan petel lagu apa ya kapur barus? Dalam lagunya Sanam Terigasem. Ya, Bungut cijara bungut bangkong buang. Sanam jadi kesem. Cai jelma sing nawang apa? Cai di desa hidup sini. Yen yani ngomong India cai Sanam Terigasem. Wajar orang desa. Makanannya selo matambus, soto matambus, satu bungkul ditegor. Kalau ngomong besar mulutnya. Wah. ya dalam lagunya Taluh Kasem. Ben lengah. Tadi bengong. Sanam Terigasem. Sanam dari kasam, talu bok asam. Lek-lek mo. Sanam blek. Ipon ngama. Sanam Kasem. Sanam Terigasem. Ya saudara-saudara sekalian, Diperkenalkan. perlu saya perkenalkan. Iya, bagus. Sebelum saudara-saudara sekalian mendengarkan suara penyanyi kita yang sudah terkenal di India, perlu saya perkenalkan. Inilah penyanyi yang sudah terkenal di seluruh kebun binatang. Tepuk tangan yang mulia. Inilah penyanyi yang sudah terkenal di seluruh kebun binatang. Tiada lain dan tiada bukan seekor orang hutan. Subuh tawang icang orang hutan ngelek-lek cai gono kromo. Itu Balik mana? icang. Kene icang itu. Ngomong cai mas saya ikut foto 1000 mas. Persisnya. Sanam Terigasem. Oke, suling kapur barus siap. Piriga mire sana mire
Barne, por Barne, por Barne, Barne, por Barne, por Barne, Barne, por Barne, por Barne. Sanam, sanam, sanam dari Kasem, sanam, sanam dari Kasem. Harian ini ya, harian ular memblek. Tar, tar, tar. Nehi, 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 nehi. Nehi, 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 nehi. Nehi, nehi. Nehi, nehi. Nehi, nehi. Nehi. Behaku mana? Ya wis ning kono. Celanaku ning kene. Bawang-bawang. Suna. Cekuh. Cai. Pleksin, keksin. Coba luang tadi ado Kang Ci. Dengken. Coba merire kan. Dengken. Kesuno. Bawang jahe, Oh. cekuh. Oh. Kena. Teh melingkuh. Wah. Kuirno ada andun. Nama belat badan Kuirno tak si Purno. Saksanu. Tonton Adi mimi, budak. tonton mimi. Memenyen kon iki. Padang. Dados ikut yang kayu. Ah, utilang ikut. Barong kalah. Barong kalah kali ikuh. Ikuh ni kalah. Tengah medam. Ikuh kinyir. Yo. Woi. Mimin aduh, budak. Mimin, dulu. Banyak niro dia dan kapas. Kune kelingenan nih. Iya, Titiang. Niro sang yang weteng niro. Yen yukti singgih betara ngeraosang sang yang weteng. Napi arsang nih singgih betara. Aliang niro aliang. Napi. Aliang niro. Iya, napi rerehang. Bakso. Kang Yang dan boleh pentol nih. Boleh kuah nih kan. Kenyal di tiang ngamuk di tiang. Wawin dia. Sampun dia selalu narang. Tiang. Malah gelah kegeson kaden saja kelingenan betara di abian kapas. Tung tatak tutup asane layah nage bakso. Yen mone geden basan, cek pragat ayah kan yo. Hah? Sang yang wedang tuh. Di tiang ten kerauan ten bani. Yen bener layah dipuri lunas mirip segicen. Ah, mirip sing kicen dipuri. Sing kicen jemangi bodi dian. Ayo. Apa nyebang? Ayo. Gengsi jaga jarak. Ayo. Ular kobra. Ayo. Ayo. Lalewa. Ayo, cara bemo roda 3, ayo. Ayo.
Indosiar Mediman. Imar-imar Raja Imarmut. Yen gingsir Bang Nyerep. Aing sekan nih. Pagi deh, live. Iken. Deman kan nanti ya. John. Ken Bin. Benyang. Aduh. Labelong, lalewa. Bahasa Sumbawa. Kalau sudah bolong jangan kecewa. Padah mau kacau di bahasa gusur. Hei. Amaho bayas batangnya. mendedet. Yan, aduh, Abi, mujang songjet ini itu ayo. Wah, weh. Niki wastane pungsat. Niki song bungut, song cungu, song congcong. Ayu sangat jegek dewu. Ayu saat maku pengantungan jiwa permanan kelah. Ayu satmako pengantungan celano. Ye, apuran tuh. Pengantungan jiwa permano, celano. Ya lijang lah Soma. Sir, nang toleh gelah mesanding. Aduh. Tulio sangyang Semara. Mesaneng kairi ngantuk Dewi Ratih caplok kalorau. Waluyo Sergio Ajak nyen. bersama Ser. Pengejukan B ke Ser. Ayu, Riko na ano si yang biasane Ayu tahen sing ke kene. Ayu mirip sing merasa musoma aja gelah. Yen patut nih gelah medal, Ayu nyangre aja kenyam manis. Semito nih melah, sing ke kene mengas. Dot lah metakon. Tapi takanin kor dewe. Sangkan Ayu mengas buka jani. Mirip ada tuna. Nah, yen juang aliang di pangu. Yen lak tekan lah uni bedang ngantek menek sarwo ngeronyo apa mirip Sampun kuane. karo Mas. Hah? Malih kudang kilo kirangan Mas. Ratu Agung. Yuk dipatut dicang raben cokori dewe iki. Patut dicang nyangru cokori dewe ritat kali medal. Saken kan nyam sani manis. Bener. Yaneng pemargan cokori dewe ne becek. Yaneng asapun iki pemargan cokori dewe. Napi manis sangan dicang nyangru. Sekali wacana duwe. Oh cokori dewe mau bice. Mas, pengangge saning renye puniki. Napi malih kirangan. Yang tadi nak lu yang tadi raben kor dewe ciciang. Tanja suka, tanja seneng sangkani ngatur beranu mantan Ratu Agung. Ina yang kecokor dewe mau kayu. Oh, nah lit. Wih, kuat. Kedang renteng wadin kelopok. Pun madang gitu. Aning lenteng icena cepok. Nah, ayo. Di supane ada atur nih kincir buka itu. Tadi merasa gelah teken gitu. Wala samang nah. Wala Ayu sing dah disalah tampi pelangane jani. Nyenguhang gelah tuna terus sing. Kengken sejate ni kayun gelah nak itu. Nah, Ayu. Pengayu pasti kenawan. Apa mahawanan? Gelah sing tayang laksana ada badan or karasmen aja Ayu. Ayu nawan. Gelah putran sang nata ratu. Mapan rewekas gelah ngedotangane madan putra mau kamu. Lah medakon tegen Ayu. Ayu dot tegen putra mau kamu. Hah? Ratu Agung putra. Puron ditiang ngiringang kayon cokori dewa dan rapi rengkuri. Saking melet mana ditiang. Manggane sida ngaturang putra sani mawastu mau kamu Ratu Agung. Nah. Wala. Yen bener lakar dot tegen putra mau tamu. Ada ugar-ugar sing dadi ngelaksanaan aur kerasmen. Nah, yen paundokan itu jingsir ya nawa. Sayu asik ade wacanan idone Gusti Ayu. Yen ngulati ngeruruh suputra sanang pilihin ridat kalau medemu alah kirapi. Kajeng klion tentados
Purnamo dilem tentados penangal ping kudus tentados. Niko Bodi ngayu. Sampun. Yen pet prade ngawang-ngawang laksana ngaru kerasmen, nyinawang kudrone rukas. Ada cunge, perot, pece, tuh nih jajan. Didango. Putrane metu. Ratu Agung. Kemana sane mangken antuk titiang Ratu Agung? Sane mangken cokori dewa nedonen titiang. Menawi sampun wenten pedawasan sane becik. Titiang sane mangken ngiringang cokori dewa mekolom. Ngiring antuk ngiring kegedong ngiring. Mangken mekolom. Aduh, bodoh saja nih. Nes nih. Sing nawang lek surya neket banyak itu. Iya, yang titiang dot banyaknya nawang. Surya enak bedek yang Coba ke dropon nah. Penuh. Apa kuen jani? Pengelong pisan singsan tadi yu. Oh, ganteng. Nah, jatine ayu udah makasiam nah. Sangkan kelah nedunin ayu jani. Mapan kelah subuh merasut teken masoma. Kijo-kijo je kelah mesti kelah nyamat teken ayu. Nah, pemekas ada pautusan ni aji. Ngutus kukudan kelah pengkemu mau widara ke Siduraja. Mapan kurit ibun kelah wangun karya nemadan ngentek linggih. Tedon cokori dewa. Wanta mau sang jaga luna kenten. Bener. Dagong. Inggih. Yani yukti sekali utana. Cokori dewa jaga lunga. Titiang sarang tunge. Denek meluk-meluk ini. Tentados. Kenyal hati ngamul. Diolas sing nadi nutung nah. Mapan puri tasik kenjana kelawan Siduraja nak josa. Kuine selatan alas, tengah alas itu adu burung galak-galak. Nah aneh ngejahin kayun gelas ada len yo. Ayu kadang jegjek kayak gini yo. Yen pet pradi ayu nutup ke jalan gelahe. Tawang ayu kini jegengnya mapan itu ada undangan. Para ratu mekejang anom-anom. Tawang ayu kini jegengnya kejang peratu. Nah, rebut hari sirika. Yen rebut ayu gelas yang balu man. Di jongre rapi. Listu ayu, kadi gusti ayu malah. Ayunin dumun becek-becek. Sing balu raben gelang. Nggih. Dagong. Saya makin titiang tendaros ngiring. Rian tukang jejak ring kayun. Titiang ngambil ring peratusan Nah, kiasan. tuh bo. Yang cokori dewa memarga beraraga. Ring margine akeh bajang-bajangin nyelolet-nyelolet jegekne. Jalan dep nyentel seledet kordewana ringipun. Yen juang iledete sana juang kepepet. Ada, sampun mau cana sapunika. Gusti ayu, sampun semuanya titiang pacang iringang itu tenadur titiang sapunika. Sampunan nyarengin. Dagong. Yang yukti titiang tendados ngiring inggih. Kewanten elengang tunge. Nggih. Ritat kalau budal gagapen gitu nih. Gagapan. Inggih. Yen paunukan gagapan desang saya, Inggih. apa demen ayu nih? Ampar dewa penuni. Sekar. Bunga. Sekar. Oh, Inggih. nah yen unduk bunga nah kelah lakar mikir. Nggih, dia sering sekali tiang ada orang gagapan urutan 6 meter. Dagong. Suwe cokori dewa jaga menang irike. Mangken icen nak nunas bekele kide itu. Jinah, dicen jinah. Dan Janjina makehin. sing nunas dina. Menapa? Nunas kenten tuh di pekoloman tuh. Kenten apa di pekoloman? Nunas napi kenten deh. Anu mie deh. Aduh! Buang lu woi. Mie deh. Nada kangen lo bekelo nyaman sing teke-teke. Amat ya. Nggih, nah Sing duwe ada duwe. jujur, nanan Angen nanan ampun, kantos tutut. Titiang Ye, iringan. Megatin tresna. Wala ada pengideh kelah marep teken ayu. Singsan tadi lebihan ke momik nah. Inggih. Angwa cepok kena. Bibir aduh, mau dagada ada sawah ping telu Bang Kudo. Duh, ngelut nah. Delep. Kerasa ngelut. Kelet kandang aduh.
bengong saja tiang. Anang lanang bengong unduk kene pepayasan lo ke. Kalung sumpal bayar sing lah sing ngangon kalung engken. Cek sing mat-mat mbok ngitung ang pepayasan mbok. Ye. Nang ingat kang ragone. Kulo apa to? Mbok tiang kitu masih mbok meduri. Subo madan kelih tur maning bajang. Dini subo galang melah pesan lakar melajahan padewekan. Yen nawang. Pet manipuan. Kegugu lantas ngalinak muani. Pangse ngiraga dipisage ngadap nak duo. Gieneng masih reramone tongos mo. Do kewah-kewah ngitungang melajahan dewek, bro. Nu bajang jani bangun kesempatane kena kengken, kena bangun jam roras, kena melali, kena mapayas. Yen subai raga tuo, mudiang kelman. Manto sing ngitungang somah, manto sing ngitungang piana, manto sing ngitungang matwo. Nyak matwo polos, juang dimenceng lantas matwo, kemudian juari. Batawang repotnya dang ngitungang dari nak tuo. Yen kitu ulung raos moke mbok jejak duo. Jejak bani nak muani. Bani sing mbok nganten bani sing. Kengken. Nang adeng-adeng malu. Nak saja nyen bedik nyen sing lempas buka raos mo. Yen dadi nak duo. Mula kewo ngayen nak muani ngayen pangan. Nak mula dibajang aja ni raga lakar nuwo kendemen. Tu aja saja. Sotani raga hidup nak mula memanyak kapenin demen. Kewala inget teng masih. Kengken tutur ibapone. Kadang sebilang pedang nutureng mo. Tutur apa tuh kengken tuh? Ada kone bacakan tiga gure tantantri ne. Kengken. Keramaning sang menadi manusia tan luput dening suka duka partisipati agersa. Jele melah hidup mati liang sebet nak mula metimpa. Ay waya san tuturne. Awak nu celik senyanang hitungan tutur gitu. Apa makawinan tiang medingatan mbok buka gitu. Apa ngerarang? Nang ingat-ingatan saja. Yen iraga nejani lakar ngulurin indria nyalanang demen di bajang ke. Kena nyen ban. Riwekasan raga lakar ngangsan nuwo. Bayu ba ngangsan ngendokan. Pot gitu lantas. Kesu lantas sakit menyen lakar oren ngayen. Nyen lakar oren majekin bates. Nyen lakar oren nganeng boren. Nyen lakar oren nyayut ketuane ragane mo. Tuh nak inget-inget Oh yen gitu ya. Tadene perlu nglapiana. Pangriwekasan ada iden tulung ada nglantingan gitu kenal lo. Bener pesan mo. Yen gitu ya. Saja ngasih cara raos lo. Lah jadi nganten lamen gitu mainan nglapiana. Ulah ke dropur, saya panem kok. Hah? Pemekas dene jadi. Apa buin? Tiang neken nak kebuka mo. Tiang orang ngalih bapo kan mo berduri. Alih bapo? Bener. Hijau tak ada kena. Di bapo nak hijau mo. Untuk di bapo. Sing lo kan itu. Ya ini nih ya tak ada mau tak ada. Nak kengken lo. Mau kadang ngolen tiang ngalih bapo. Bener. Tiang kepuk tiang sengi bapo. Mbok sing masih nepokin di bapo? Sing nawa nak kengken. Badah nek kedadua nek orang raga rungu kan kena tua sejatene sing. Tawang i bapo ya kengken dan i bapo. Tang kengken nih bapo. Jadi bapo. I bapo dah setengah gede sudah hilang. Hilang itu. Tur maning jami ya soleh pesan kepayasane mau udang baru. Mau sabut kedas, mau kaman anyar. Dia nak ngangur, tur maning ya lakar nganten. I raga kelaliangan meme baru. Loh. Sing nyandang lo bakar ngugu kengken raos nih mongkeng. Lo masih keto? Kengken. Nih tidang raos yang ibapu. Yen keto sih walu yang mau kecorak meneh. Nyen kena kadang dewek lo aja. Nah saja, anu saja. Cek sing ngugu. Saja ibapu nganten mo. Yen saja ibapu nganten. Kemudian iraga dikeleh-keleh kene. Yen awang marah jami mak kita nganten saken. Kudiang menajani mo. Lo mongkeng kita masih lo gaduh. Kengken. Yen saja dekedo buka raos lo. Ibapu lakar nganten. Binsat sagat nyen pesu, lanteng ngelen yang pengtawang rasane. Di bapo. Benar. Iya. Di bapo gitu kok. Luwung abad nih. Sitah belum bapo ngalih-alih di Tegal sing ado.
Kade nak nyakan masih sing dong dini mau bunuh. Lo, mai je malu pakai bapak. Lo kemung pakai bapak malu. Ih, ke? Kayaknya tumben jani melenang sebuang panah. Wah, merasa turah yang ngelah ramo belum. Yang depan aneh subuh liwat. Sayang pianak kan meraramu sing bienan. Kejani melenang makejang sebuang mirip. Belok bapak mirip ngeranang. Nah, yang itu. Panak tak suka meraramu. Aneh sandang lanting, aneh sandang idian nyen ben. Bangkut kasih ibu. Bang Arwan san. Bedeknya urusannya nak. Bapak mula belok kanggon nyiraramu. Tuh mawanan yang abah sebang sing luwung. Cutatnya bapak kajang tongi bawa diremeh ke bakal. Dari mau jangan ngelen-ngelen. Engken, pidan kudo. Ini bapak nak ngendong ang rako. Hah? Jagluwong. Nak engken. Ih, misi gede. Pidan. Menin kamon. Iya nak engken, nak Yan engken. mundong mau ngelawan lo gadong. Ngubar nih bapak. Ih bapak nak ngendong ang ibu tuh. Dijo. Tuh, di dia itu. Lago tuh. Benar. Panyak engken. Bang mati kok nih. Panyak mati. Ayo. Pang bakadong mati. Wih. Cuk luwung saja jek pang. Ada luwung nasi ngelalu ramo. Yennya ya mati. Medek kan ngajak berarti medek kan nyakan. Apa buen bahasa mau yani tawang. Ben besi, yennya ya mati. Teko banyak mau berayang abang ada labas. Ngelionang labas. Oh seluwung. Luwung saja lo mongke ge. Bas pun abeng kenahnya. Mana? Sing pernah amah temah tuh. Oh. Udah dari gitu mau ngerawas. Lo, mo. Kengke. Tawang ragan mo anak ulo-ulo sing ketawang. Jadi lo bisa ngerawas gitu? Anu sing saja bani mati. Yen sajan ya bani mati. Bener. Sing itu aduh daken sajan telaga tuh. Daken ben sadang orang dia panak nejani kentung ibu ke tlagone daken gitu. Nah, artinya sing bani mati, yen saja ibani mati, ketuka ada dalam tung ibane ke gremeng tung ibane. Sing orang kapening tiang, kapening lo gadung. Benar. Saja tuh gitu kok. Mongkek ngomong dong. Kenahane ben puan bertawakan mongkek lo. Oh, sing saja. Pemekas dene jadi po. Aku makawinan tiang saja nih sebang tiang ngajak aku gitu masih nyaman-nyaman. Men aku kerana len sebangai. Mapan tiang jajah pesan. Yen mone te tiang ngajak lupo madan keleh. Dijo mirip kuang ayah-ayah tiang ngajak bapo. Tunggu udah dari hati san bapo lakar ngalen tiang meme po. Ngalih aku? Ngali yang meme. Meme nyene ale bapo. Bapo kondekal nganten. Yang dadi depong ide tiang ipo. Di sebane telak takang tiang kade rasa. Dadu nyen warnan bok bapone putih kelawan yang selang. Kemudian dadi hati kena bapone ngaliang tiang meme baru. Di jane tiang mirip kuang. Yan mone sayang tiang mereramo kapening bapo. Bapo kanganten ko Benar. Jadi pensrining mitro bapo sing ken ngalih. Dong nganten lantas. Nyen ngeraosan. Dodo lo mongkek do emang kencam dogen gaene. Mongkek ngomongan. Benar. Benar bo beruntukan polon sing nyak ngedenan. Gente malu komen saja gitu po. Kemudian bapo ngalih meme. Ngaliang jening meme baru. Yen bulu saja kedo kena bapo sing tugas nu barak kaliang meme. Anak bajang-bajang kaliang meme lek hati kenyamu berayon. Tadi ini sengaja kena bapak lakar gitu. Birem yo ulian sang sayo ken bapo. Ngeman samping ama bapo inte puling dau pone. Di puan das lung ane ulung le punya di pone inte bapo mandos. Aja. Tuh baca
ora si bapo sayang keliwat to petik dia nang ilang begitu apa. Sing lagae nak manyos intip pemekas dene jani ne sugo liwat yedo lantangan. Men bapo to men jani tepukin tiang nganggo bunga kene men bapo kang kijo ne po. Oh sing durang. Sing mangor to aja adi mau apa to? Ulo apa to po? Ye di puan kade noren bapo. Engken ya. Kek mau edi jo adi padau. Ben puan sembangan payah sawak. Ajaknya nangkil ke puri Sinurajo kade gitu bapo. Tulek-lek puan murin. Duh, sapa puan to? Jani berangkat jani murin gitu nah otra apa sing nrimo jani? Yen mebangango pengarit bapo ke puri ini lekati nang atohang bapo. Yen saja kendo buka ras bapone semangnya jani bapak lakar tanggal kepuri ngaturang ayah Bener. laut yang bapak majalan nih aden-aden tiang lakar ngaturang bapak kepuri depan tiang di pondok pengada masih ngerungang kucet deh Kurit kek kurit. Adi blok itu. tadi belum Jeglan jani bareng-bareng tangkil ke mau ke puri. Awak dini dibat tegenang senawang nyenten. Jani pemekas itu di puri. Bek pengayahan lo wani pemekasnya runo-runo. sing suwun-suwun gitu ngang nak muani Men dini sing dah nepung nak runo. tiang sing nyak sing mau sing bareng-bareng pengereran ngajak dulu benar Bareng-bareng. Kene tetujuan bapo. Jening ngajak lu ayah di puri. Kan di puri bapo mau lipat ke pondok. pangada ngeringuang ukuan Bener ukuannya ngeringuang. Bang sing kasep jalan. jalan enak Aduh. Gulingan tongos nu masih kuan tongos. Yen kena-kenang pengkudo kana makan jok cek tongos ini. Nu masih liu nak kembali mas. Dunia nu kan makan ini kada kerja nak kembali. Wah aduh ya. Ngantek ke bongkol-bongkol misi. Yen banyak kene kumpul jam makejang makedekan ini liang bayu. Ini beraga perlu banyak bersatu. Jani yang lagu hidup harus ngagon peraturan hidup. Sing dadi jeung ulah-ulah hidup. Yen irago ngagon peraturan hidup len. Ngagon zaman. Makan jam. Minum jam. Meju jam. Tidur jam. Kaya jam, bangsa yang ulah mekai terus, masih mati sing bekal apa? Paling-paling kelentangan, wah montuan kali ini beragokin banjare, kemudian perlu sugih, yang bekejang dot sugih pasti akan ngai bibit KKN, yang punya kalau lagu lacur. Lacur lah bersama, suge lah bersama. Bang Luung, aduh suge, aduh lacur nih bu jelek. Bak emoh lah di gumi ini. Ini boleh yang bayu nih nyak aduh rame-rame terus lantas pipis sing lah nang keteng. Sing idang masuk di muka, di belakang masuk. Yang penting idang masuk dan kanggo gitu. Yang sing masuk kelek asane, yang mau masuk nengil di tengah. Sangkala jaliu kewah, ada deman kini, ada deman gitu, yang didian hidup baru lo. Yang didian hidup. Di celeng apa jelema memedo nenek. Jo. Kumen can nepokin celeng mai ke PKB.
Dia ada celeng KPKB. Mungkin menyaksikan apa hiburannya Jani gitu lah nih. Wah, itu celeng aneh tapi nyata yang gitu. Aneh tapi nyata, tapi kenyataannya celeng itu menjujuk gitu. Wah, celeng anu lah nih sih. Nyanan tegoro, nyanan. Saya nggak ada minum tegoronya. Oh, nyanan bener tegoro. Cang jauh sih tegor celeng. Yang cang negor marah teman gitu. Oh, hijau ada celeng. Ini bo di panggung nih. Tadi cang saya ngenot tadi. Kengkenang awak alamatan barong. Kengken matan barong eh. Nengeng kalau sing nepukin ini. Dia bisa sing nepukin kengken dulu kan. Karena dekat kepada Tuhan. Oh yang dekat pada Tuhan nepukin dong. Nepukin. Cang metakon keng cailar. Yang celeng selam celeng apa ada nih? Itu celeng sadelbek ada. Sadelbek. Ane misi putih langa-langa. Jumulin. Ane selam celeng sadelbek. Benar ane putih langa-langa. Celeng lendre sadendo. Adi cing orang putih langa-langa nah sangung ditanggi. Artinya cang ngomong aja cai gitu. Artinya bang seken. Lar, ane celengnya misi putih langa-langa. Dong adi nah sange soal benjing orang celeng putih langa-langa. Cang orang gi celeng. Apa? Cang orang gi celeng. Oh. Bang kini lah nyamuk cang deman. Dibanding ngomong Dori itu cang deman. Oh gitu. Cira terus lalang orang kecelekan cang. Cang ada ji gedak, sing gedak. Apa aja rawasang itu dan ini? Naku celeng, naku kucit cang sing dan gedak. Sing ada luasan ken basang cang. Yen jak makejang lah basang luas ada cang aman gini. Oh, belum saja lar. Sing ada luasan teken basang dolar. Sing ada. Sing taen gedak sih. Sing taen gedak. Emosi sing taen. Sing taen. Dibi tukang ojek nak diantem sih. Lah kumen tuh dan jepok. Adi antem. Dia liu lagi ongkos ojek. Orang lengisin naik. Cang mau orang, Gus, lengis sudah turun. Pak Menteri Pertambangan ngomong di televisi ini gitu. Saya nak naik gitu nih, gedak bahasa ngedel orang, kan berturun 200 orang naik masih. Kekaplakan mengurus ya. Mado gini loh. Ayo udah mahal ya gitu. Yang gua disur jagure minta mahal. Pinjamannya kalian nih, bang bisa so ide upah jagur kok kita. Begitu caranya, ini mari otak celeng benar nih. Ngacang mau takon gen cai, ian bagi cai jelek, celengnya jelek. Otomatis ada cang ngomong pasti jelek. Model ting orang jelek, cang orang lung celeng. Adik gitu. Celeng itu proses rajo benar. Sombong sih ngomong ah. Umah dong enak. Si orang sombong ada celeng magai. Umah dong enak. Ian kerlaya basang celeng. Celeng itu betul masuk raja. Ngomong yuk. Gitu. Kau penyeruannya seret. Mabuk ajang-ajangan. Beriok kau di piring ini. Beriok kau piring ini. Dijauh beriok kau? Di piring ini. Di palung aneh kan. Nak raja dah. Makan yuk. Bluk. Nya anteng ni ngubuh. Ben pecah kau nak bina nang keluar. Anteng daging-daging ini telah menunggu amat. Bluk cot, bedak tidur. Tuh jelek. Saya bedak pasang itu berpikir kayak kena banyak kreditan mana. Begitu ben lah ya pasangnya ben yang ngebel. Gitu. Kau ben pelayannya seret ngabo cap cai. Buyung hai, buyung bangke. Ya, bluk tidur. Jelek. Halo ya. Kotorane. Oh, kesampatan. Pang bersih, pang sing bulas ini kerajun. Yen ker manus makau selang. Oh, ada manusia. Yen nak rajut. Cai ada manusia. Nih paling di dia aja ke sumur. Yen tuh makau selang kompres, pres kasar kena jetnya jut. Kompres kasar kena jetnya jut. Tawang ciak tin itu. Adi jajah semproto jet celengnya di. Kada nama celap ye kesong jet lah. Kalau bungkar ikut jut. Kotorannya mesambatan membunuh si bodoh mengirim ke kita mani.
Kotorannya? Kotoran rajo nih. Kotoran sini teh mau kirim. Paling-paling sama bedude kotoran. Si bingung sih kena. Ngudiang kotoran mau kirim kita mesti kena sini. Kotoran canggih lumbeh bedude. Yen kotoran cah ini kotoran rajo itu mau kirim ke Kintamani. Mau goreng apa mau kuskus? Sangkalo pesu kapa-kapa, pangna wangundo. Agono lemakan sumago. Angono rabuk sumago dok. Wih, luang yo. Wah, sumago nih kuning-kuning mau kirim ke Bandung, Jakarta, Surabaya. Wih, ulian apa tuh? Ulian kotoran celeng. Adene ke liling ke Indonesia. Mantap ke dunia keliling. Wih. Jani ci nang-inang di Bandung, beli si sumago. Ciri-ciri sumago masam kelawan mana suli mata tekan. Adi banding orang lima tekan. Asal masam sumago nih ngidam mata jadi ngamak. Ada anak ajang sumago masam gede. Paling mana sumago nih. Sumago nih. Dudit. Loh, pahit loh. Adi ngidam lah masam. Yang manis len, dudit blok. Wah. Adi gede, manis. Manis ini ulian apa? Ulian kotoran raja. Seneng basangnya. Apa pesuangi itu? Kotoran celeng. Karena pesuangi bos, kotoran udini ngoyong. Cai seng dan mesulo. Hah? Seng dan memeke seng dan. Bercermin. Mekire ke PKB kan 10 kali cang ulit itu. Satu hari tuh. Merah tuh. Men kengken ngenah jenang gini. Gua bancangin. Belum gua bancangin. Luang gua bancine. Luang kan celeng. Luangan gua bancine. Ane orang luangnya. Cang. Yen cang noleh muan cine ne. Kengken jaka canging dur telabai kaget. Ne aka canging, ne punya canging, ne besuak kan ne. Baru kayak gublik. Kadang-kadang celana ngasut blog. Suwece jadi soptek ngasut blog. Nah. Di kanan sini nyacara siap gerubukan di kan. Siseng dan orang siap gerubukan. Yen siap gerubukan jagare belum nas nih nyun. Yen kenyoton maman dajud lord lu nas. Gemar-gemargo nih kali maman kik ondel. Kik ondel tol gitu sih. Di marga gede ini ada kotoran cicing. Misi bahas langa-langa. Tuh, mau gosek ya maji. Tol. Si Dori nyotol tol batu kapur sama Ci. Begitu. Abana cipekan ke dagang siapa? Mau tanya Gus, siap sayur beli, nengkek, beli. Wah, belum gangarnya, paling gerubukan. Kayak gerubukan. Nejet nih beng-beng. Beng-beng ojet nih. Yang ngali siap segar kelawan gelam uli jet tekan. Asal upen makinyukan segar siap. Ciseng dan upen jet siap. Ini cara nejet siap. Beng-beng nih. Ini wasin. Tuh siap segar dah. Dia siap gelam len. Sangkala dia waduh timpal. Saya paling melah, cang bisa paling melah masih. Saya dari rajo, cang melah masih dari siap doang. Dijo melah nih. Dijo melah nih jani bermadok siapa? Kawanci, ingin bukti? Apel. Dari lapangan. Ini bulan Juli nih, Agustus. Hari keramat 17 Agustus. Apa sih yang ada di itu? Lengkap. Pejabat. Kejang apel itu. Mana siapa keke lantas? Ani madan komandan upacara. Tuh ngomong. Perhatian. Semua pasukan siap. Aku dang ribu adolokin siapa. Ada 6 orang gitu. Perhatian. Semua pasukan celeng. Padu nesen saya. Waduh kan besek loong nih. Wadidu kan besek loong. Ngado Ben. Nih cangman undangan pejabat dong. Melagai anak nih nganten. Undangannya pas soro bapak-bapak dong.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam rangka upacara perkawinan anak saya, marilah kita nikmati berhubung hidangan sudah siap. Menggerudungan nyemak piring. Saya ada orang berhubung hidangan sudah celeng. Nyaknya cara munyeng caine, mungkin jemelahnya pasti ada jeleknya. Benar. Mungkin jeleknya pasti ada melahnya. Benar sih, pas liwatan ada timpang. Itu hasilnya bang. Tak lecang orang bercermin menghimbau kencai. Bang bisa nyuluhin dewek. Yang nyelekkan timpal pas terlalu mereka menap. Jelek, jangan nepukin. Benar. Melah cine, jangan nepukin jelek. Otomatis terbalik. Timbal balik, jelek, cai can awang. Cing mau ngakui ban cipling melah. Jelek cang kita cai awang. Cang bisa masih orang paling melah. Berpikir secara manusiawi loh. Dan tidak kadep. Yang ngomong, yang ajakin. Mon biasa nih. Willy, uyut di bencingan. Sing tawang kelan nemu kolam. Lenken bojoki dolar ngajai Petro. Luar. Cai ngawang-ngawang cikaku-kaku. Si ngawang-ngawang ngomong sih. Ini ngajak cimpet tuh. Mencinya yang ngomong. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit gede sih. Lah adik itu wanen sini dia. Manjani sing ado nak getap. Kejang wanen. Adik bani itu. Wagong kasar, masyarakat kasar. Man kengken janji kencailar. Yen patutnya pengocok kali di tiang. Wayan pasak dolar. Lu menghargai timpal. Kijam kan disongjet dia. Mulus saja. Wayan pasak dolar. Tiang ratu. Boleh. Isi ratu. Nyoman Petro. Tiang ratu. Mai teman. Moyong celeng. Muji mak kaine. Yang udah. Dipuji kae. Sing gak dikalang ya ngomong. Apa nih nalarna? Biasa gue ngelah mangin kok. Apa nih? Rezeki sih nadi ngelidin aja. Nak mulu gitu. Tepung masih ngelidin rezeki kene rezeki cang. Sing orang ngedum kan wagong. Lo nepes 5.000 dum sa nyenjak 2 sing itu. Ada di ngaros gitu. Sing ya di ngaca. Aman bersing berarti cang lah rezeki ini nene. Kok jangan di sing kau kena di. Wayan. Kegiatan mau ya kliman. Cai sun ngama di perandanan. Dia lu. Cai sun ngama di perandanan. Umah piring kejang. Puas. Udah ngumah piring ya? Hah? Udah ngumah piring gak itu? Sing kudang ribu man. Sing banget. Sisot ngaman di perandanan ngumah piringnya. 2 kali liun piringnya. Lu di dia cang ngumah mah bisa lengah nacangnya. Dia bawa ketanyong dah sih. Nyoman. Mantu. Itu tuh. Mai jeman. Moyong celeng. Apa nih nak kepehan batakone? Awe jajo nih. Hah? Jajo. Oh jajo nih. Yang balin mana suku kan? Ada yang adeng. Maro maman kan. Bebalain apa tuh? Jangan nyobakan malu. Manis? Manis? Kinawang? Bungut cai madok ada sinawang manis kian pakah. Kencang deng makan itu takon ini. Itu kan konsentrasinya hilang. Bebe mencobakan. Manis?
Manis aja nih. Manis ya? Mesti gula ya. Hah? Gula mesti. Sendok kotoran raja nih ya. Wah sih, Len. Ayo Didik. Hah? Didik. Apa? Didik. Buruk dari jelemu calet. Apa aja apa? Didik. Cara jelemu sing ngomong-ngomong. Ngedeng san. Belakang kayak bani lah bang. Apa mabenan sing bang cancing itu? Ngerti doh? Apa mabenan? Apang makelo hidup dari jelemu. Bang ada ajacang meno miyagan, bang ada ajacang meno mekenah itu doh bang. Nih marut 5 model nih. Bang makelo di balik hidup benernya bang ide. Do bang makelo hidup do bang ide si bangko di balik. Oh sing bangcang, bangko sih. Yang bangcang jadi maru bangko doh bang. Wih, ada model gitu di. Ane Laksanci sakit apa? Sakit kencing manis. Manis, kan larangan dokter. Kencing manis, nadi ngamah manis-manis. Mana nih macam apa? Pahit-pahit. Model nih. Don beluntas sama. Don beluntas. Oh, don semong. Babakan pule. Si sing meli, sing meli. Bisa tilap, bisa cuma yang ngelah.